Yesu nibihimta ko nagukoze ku bwa mbere nkabona ntuyikomye ugatikana gusiture basi kamaburu mwarasaze bashaka kumugore w'umuntu oya none kumukora ko madamu twaye yasura we nagukoze ko nabonye wasamaye uguma woga kandi woga neza wabibonye nawe oya urarenze isawa none intore n'ikiduko none basha ainde bagende ngayi wanyu ubuca mutama ni hari aracajyana aya masaha yego mwari mumwifuza ubu ni saa ngapi muramurabira amasaha aryamye n'ayabyukiye oya mugabo nawe umva n'umugabo nakazi rero nagiye nazindutse nakazi yarafise saa yine umviriza rero ndamukeneye akomoza avuga ku yandi masaha yarasiwe ari ngaha wari mukeneye cyane je ndamukeneye warabi je mwanyica garuke mu yandi masaha ubuzima bw'ikugira ngo ndatubiza uri ndashaka muri iki gitondo ariko oh no isawa mzee ukeneye abantu bakugora sana mimi kwa nini ngomba sawa ukeneye abantu bakugora mu gatondo iyi nzu ijyamyemo wowe n'iyi wawe je ndabizi nawe cyo ndaje cyangwa narayikuganye ntabyo namenye Yasko navuze mbabarire basi abagabo bagufikiye murangiye aya nacitswe n'umushaka ibintu nacitswe mbabarire ntabwo tuvuganye biti muraho muraho nayo n'amafaranga umpaye amafaranga n'ikibazo izo ndakubarira urabona ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ndabizi gukora biharura neza ndabizi musaza ubu hisutsemo kwa kangahe kwa gatatu none je bibaza yuko izi nzu jewe nubatse nazubatse kugira ngo mwe mwiriremo firigi gusa mwiryoherere kwiyi abanyamajwi bizeye abari ntabwo byibaza none ubu erega wowe kugira ngo unyegeze ubukene urariha nanjye sinjewe muzeye ni kubera nyine baturi mu Rwanda wacenye mubwenge ariko abantu nzi ko bigoye ko ndavugana na mugabo wawe sibyo wanze undinde ubwo ubutunzi bwiwe ndabuzi ubutunzi bw'ubuzi nawe ugenda uzana amafaranga twihanganira amafaranga two turayarondera mbiriza shaje navyo kwihangana je narihangana no kwezi kwa mbere sinihangana ega n'abamarayika nibo kwihanganira ivo muzeye cyangwa musaba urazi nako twimuhere ibi urabizi corona ugatse byayi akazi karabuze n'akazi gifise nama kuri Facebook bisi ndaba je narungise byo na posties nawe ko ari cyo mufasha niyo wama kuri Facebook baraguhera noneho rero muzeye gakona kandi kazi bagomba gusaba basi tumvikane nkuko amukunda kumfasha sibyo abazi cyo muri kisagara twaye tugire gute wowe wazi kumba kumfasha kanahura je nahura unyongere basi isone ni gusa cyo mbona cyumviriza we nama naje ngaho kankubita ibinyoma bimeze uko buri mwanya sivyo ko turakina kashi rero kunzuzi wanje agarukumse ndabizi suni sawa ndabizi musaza imana yaraguhezakiye je nakubariye nti umva ubu sohora ibintu byanyu kuvuga ngo mwini sohora ibintu byanyu mugende oya sohora ibintu kingo ni ngufi nibaho mu buzima nakubariye ndacanja amezi 3 dore mfise umugore none ufise umugore regara ufise umugore no hamuzanye wibaza yuko ari kuyu twari bwaguheranire ntitwagonisha mwari bwamerani atatu rero niko ndaho atatu si muri ibi bihe bibi turi mu muze bya corona nawe birawe muze ihangane amara y'ubuzima corona ibaho itabaho sipoza yuko iyo corona naho itari kubaho mwari kumperanira urabyumva ibyo byose ndabi bya corona notwe ntitwaye uzana amahira habiri umusheri Jesse cyuve muze ndabusaba ikibazo sibyo ndabusaba ikintu kimwe mbabarire nandire ndaza sibyo afite umugenzi gawe yitwa muwancereje ndikumusaba muze umva wani nubwo banange no kubona kugutinya urabizi hari igihe ndagutera ubwoba urabona
basi iminota 40 gusa cyangwa 30 jewe udashotse kuneza ni polisi usohora igipolisi ibyo nicyo ndakuza muziki kandi turabambye nawe kandi twese turabarundi dusanga iki na gihugu twese aya nawe filime yacu gusarisha we tora umuti w'ibibazo by'iwawe ngira simbe gato ndabe umujama wanje sivyo ndamuhenda himena ariko yumfasha akaba basi ningice basi none ngivuga uko none haki reka yego ndabe wibura nko kuva bebe mwana gatebe ari musaza ndaje sivyo mukanya gato we nyaruka ndaje musaza none wasi reka ndamurabe sha ibibazo Kamtamana n'umusaza wa dukari oya nanje si jewe ukora cyangwa kwihanganira nitwara tuba amahera y'inzu nabi tudushwanira nk'ukwezi oya nawe urabiki kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ariko uburyo buragoye mutama nta mubyo muza mwarageze kuri ubu rwego abantu bato bato turabura n'imana iyo dukora ibyaha nipfa ko twihanganira imyaka ingana uko kose ega ukwezi wowe ubaza ko ari kuri ikintu cyoroshye bari ku mukamba nemba muzi ibyo mufungura muri ko mwaronse murihanganira abatararonka bakaronka ibyo none yumviriza ndakubarire basiga n'ibanga rijyanye n'ibyo bintu hari ibanga birimo cyangwa umugabo wanje ari ngaho agomba kugira ngahani bisanzwe mbwira rero reka kuri kuranga hagarara hano reka none uri kure wovyumva mbwira rero oya umva uri kure abari kure mbwira rero mbwira ndakumva wowe tudushwanira nk'uko umugabo wanje umutera ubwoba mugabo rero usanga kubarira umugabo yaratombo yatomboye umugore mwiza tubiri twompi yaratomboye nyine eba ni umugore asumbye ubwiza Betrave Yesu sibyo uraraba neza ntabarera rero ibintu byose ndabikunda je ndi umugore w'umuntu mfise umugabo ndamukunda ndamwubaha ntuturakora ko gushaka wadufashe nabi reka tukubwire amahera yawe tuyaguhe urabasirika reka intoki zari ziponyotse sibyo zari ziponyotse reka norohera sibyo ariko tuvugane kito niba byagenze gute kugira ngo ushobore kubana n'umugabo adashobora kuriha inzu adashobora kuriha inzu arabishobora none abishobora akabameranye ivyo n'ibisanzwe birashika mu buzima ibisanzwe rero ndabirukana twirukana ariko arayaguhigira n'amahera se yahigwa akaboneka azoguha amahera yawe baramufata abantu nabi umugabo wanje n'ucumufata ngo ngo umuntu w'umukene cyane arangaburira aranyambika umuntu w'umugabo kandi akomeye cyane umuntu w'umugabo were sinavuze ko adakomeye kandi agenda uradufashe nabi turi kandi sikiri oya namwe nimwe mwafashe nabi amezi 3 n'atanu urayarindira hama umuntu akayarondera akayaguhera rimwe yesu gupanga ni farufu cyo mukoze murakazi oya akana nakubujije nk'ubu yose rero kagasanga kurangura ko umuntu none we mwavuganye yuko acazuka oya hagira uku ariko arakurondera amahera yawe yaguha rero byawe bitonde oya cyangwa ndakubona nyine nzi umugabo wawe kanyana niyo mpamvu urabanye inyana abasha nakubujije ntunkore ko jewe ndi umugore w'umuntu ibyo bisanzwe mviza bisanzwe jewe tujye turavugana neza aha muhaba neza mukaba nk'umugira nta ngorane n'ukuri urabona ku bihumbi 200 mu mpamvu buri kwezi ayo nohera tuvuganye neza bitewe n'isigurira tuvugana neza nyine indira umugabo wanjye tuvugane neza uzurandaba neza narindira ze hama tukurabe neza nakora nakujije je ntukankureko oya gukora ko nyine oya fise umurako ntiwamubonye ni umugabo nkawe yego nuko ngabo tuzi kuvugane neza tuvugane neza gute jo ndabivuye mu gafaransa basi twe ni twiza ndatubabarira ayikundiye oya fise abankunze nagukunda fise uwunkunda kandi mutamaza wiyubaha utabimbwiye umugabo wanje ari ngaho n'umugabo wawe none ndabakundira rimwe
none se erega mwe none numuramahasi murakundwa na bangahe numuramahasi none murakundwa na bangahe yaje nkunda umwe ukundana ashimye wewe nta wumva mugore ufise umugore none wowe ufise abana bakuze abana bakuze burya imfura yawe nitwo batungana nemungana bavuze ko abasaza batisaza none bisazira ku mugore w'abana cyangwa abana bangana nabo wabyara utamwiyubaha mviza akanyana ivyo tubirike sivyo wewe tugende bukebuke sivyo nononjyanye niyo kubera n'ijyambere ndabikubwiye genda ubyiyumvire basi twari ntacyo kwiyumvira ngaho uragenda ubyiyumvire oya nta birimo byo kwiyumvira Ibyo kandi bide- twubahane byabuze. oya reka baguhigira amahera yawe bayaguhe jewe ibyo bintu je ndi umugore yiyubaha ndi umugabo wanje nkamwubaha twubahane none ko atevye ateze ari kugurira n'amahera ntitwagoye nimba ugumagaha umurindire cyangwa iyo mitwe mwapanze rero oya si uko kandi hari udukubona n'ikindi ko ndakora mu nzu kugira tubandanye sinzi ko mumurindira canke ukagenda ukabona Oh, kanyana mwakazi wanjye w'amatumezi ayaroze muze akivuga kubwira kandi cyiza cyane kwanza nizere ko bakwiye neza wa mutima mayirande nande ni dogiteri oya se amafaranga y'ibaragoye ambwiye yuko atayamara n'umunsi mugoroba akoze yapa ashaka gusaba unyihanganye twabanye neza ko gitanye kabisha bari tubizi sibyo bisa amakwa kare muzoga ko amafaranga yawe birakuyangani kubera ko umugore wawe yakuvugiye neza sibyo tukayaga neza atangorane narongoye neza nivyo ishimire kuri ivyo gusa n'ahandi sinabariye sawa babuze baza ko twajije ntari bikabisa sawa ujye umunsi mwiza sawa muze sawa sawa nanjye sinabibana niho ntibyuka sinavuga no korohera undonderere kabisa ntugire ikibazo sawa ego